Mai ko koi na ta kui khaliu mling ma YouTube channel be tun rei nei la mai tun riu dare sai October 3 na ta chat kum sing nei na chui na pongu The gun few mail to Manglong local newspaper king in Sam the call Ukrul October 3 na Chennai National Socialist Council of Nagalim Isaac Muiva NSCNIM General Secretary Twingaling Muiva re Ismazo le na prirat Tat kai kan may kaw naga identity the government of India re recognize the mak san the bui bam sini naga political movement hai tat kai bam pani de tun sagan de is mozo re pari ra kan metai Gethsemane Prayer Center Karam Somdal Ukrul District hawi mi kaw tai ting gom rik secure na khatak mai th mai farui kaloi na naga mitung identity khani sovereignty kaw fighting kalai mag na ding bam pani de tun sakane muiwa thilai na government of India le NSCNIM ka kaw August 3 katum kum singni ni tri na pung nong framework agreement sign suni me ma khaw katong fighting in than thek tenga salau kan tong the tuna sakane Indian government khaw naga mai history to in than thek de to bui bam sini anyu tong history hai surrender sini tong rami in taw chuan khani gwangni me kan khaw naga me fighting thu akhat na tan bam pani de tuna muivari sakane India le naga mai ka khaw pari ra ala na khat tuang kung mai tai thai pa the tiki naga identity tong inthuk me tai thu lat loinga magna bami Nagas to Nagas Day Indian to Indian Day India mai rit naga mi khang ka khan kai lau mage thai nang new dang khaw gong ba mi hai ka ba ma ge tu na sa ka ne NSCNIM leader de re kaniu pari radat khang ready de tiki Indian government re naga mi tong unique history khani naga mi tong rights ta Thai lau megan khawna tat kai ni de tu na sa ka ne NSCNIM re government of India le kum singai ni ru na pung khawtai naga issue khaw solution gong ni mi khang ka khat na science sukan tongi tiki tingkum ru hian gudbam sini inthuk mai demand separate flag le constitution sangri final negotiations dai nai ngamak na bam chonge Infal October 3 na Chennai Manipur khaw parai mai suna Sunday nung Manipur police re Basikong Bazar Infal East kawnai mai mobile tower dong battery hau mai puta nim thi tuna October 3 na Chennai Khaw police strong report riti thai kane mobile tower battery aman kan mikhaw investigation tat kai na police roi Haisnam Sanjit Kumar kating kum tamru na kathu Moirang Konjengbam Laikai Bisnupur district ta nim kan chonge Tamanglong October 3 na Chennai Amur Falcon football tournament kum singai na tri na pungu October 3 na Chennai khaw 143B and CRPF Manipur and Nagaland sector CRPF khani khelo India bang khaw lang na Apollo Ground Tamanglong headquarter khaw tat kai ka hau kan the tournament ta Sports Authority of India sponsors to law mai bang khaw Mera Yuva Varat khani Forest Department Tamanglong Manipur re machuang launa lang kan chonge Amur Falcon football tournament kum singai na tri na pungu opening ceremony khotai jang hemlong pan mai MLA 53AC Tamanglong re chief case salaukani MLA te re akoi pinata ngaklau khang awareness team mai sana mitong football tournament lang lo ba mai khangta 143B and CRPF ta chonku mai indau kane CRPF team re mansai nunta ngaglaw may na rap na pulup dali may kawngan na chabon nun kang platform di law ba may kang ta MLA re chuan ku may indaw kani pulup kangwang may team gway re chuzak na lungning intan na kani chakwang kazaw na pulup law kang kadi kani SH Ravinder Sharma Commandant 143B and CRPF re tournament kautai chief case kani gwanglaw may gwayta riulaw may lat salaw kani kum na chabon nun ta ram thai kang katiu law kani Omnat Chaturaj, 2nd IC 143B and CRPF re Vigilance Awareness Week tuang intuk may lamkaw salaw kani, kumna citizens plates dai chief case MLA jang hemlong re salaw kani. Journeyman lanpat ni mung kawtay, Lanmio Luikam MPS, SP Tamanglong, D. Maidinbui, SCO Tamanglong, Lieutenant Colonel Anupam R3, 6 Assam Rifle Tamanglong, Josia Pamay, Additional SP Tamanglong, Joel Gangmay, RFO Tamanglong kani Forest Department, FIB MR kani Mera Yuva Varatong officials nun guang kasaw law kani. Amur Falcon football tournament kum singnay ni treat na pung katay team ru guang kasaw law kani kum na rai me match paday palup kan mi kautay kang Chuluan FC re Chuluan FC da goal katup 0 kaw ngam law kani kanay me match kaw Dailong Youth Organization re kaw pilong da goal kanay akat kaw ngam law kani katup may match kaw Chengdai 404 SQD re Dragonflies FC da goal kanai akhat kaw ngam law kani kumna income my match kotai Durgai Long FC re Phungwang Youth and Cultural Club da goal pangu padai kaw ngam law kani mitron tournament hai October 3 na chakiu ngan tat kai bampni Senapati October 3 na Chennai All Naga Students Association Manipur re Naga mai kwai kaw October 3 na chakiu nong TH Meivar re Senapati gwangni mai kaw UNC re kaw pat law kan mai Gena
นูนายไม่ติงมิกที่หายงักอินซัมเล่าขังที่ไทยกันเทมีตวงติงมิกเขาให้ที่มีว่าอตุกิลอนเซอร์ NSC NGPRN รีนากาไม่กวยขังกระตวงปันตีสันสังกัดปะเล่าไม่กระสาวนาตานกวงกันมิตาจะควงสุเล่านักงักเล่าขังที่ไทยกันนี้ที่มีว่าขัง Civic Reception มุงไตเซนปติสเตเดียมแต่หำจำเขาตะไกปนีแอนซัมริมีตวงติงมิกที่หาย historic สุมัยขัดนี้ไปนะอินทุกันไม่ติงมิกสุปนี้มีติงมิกให้รีนากาไม่จุนซับไม่ political rights ขันนี้นากา national identity ตาเลียนปุนี้ตุนะสักกันเองแอนซัมริกันนิวตวงOffice Memorandum ka United Naga Council ri tipat kan mai gena ta machwangi tuna sakani inbu na ensam ri naga mai ram goi khau tat kai ni mai directive tipat kan ni milung khau tai educational institution kani affiliated offices koi naga areas khau inbang lokhang commercial activities dukan kai thian business koi inbang lokhang Senapati Stadium khau civic reception mung tat kai ni mai khau wang ka zaw lo kai khang mai koi ri chu za mai let piu mai khani chun chak mai tai kamung loi mak san de lokhang naga mai leaders koi ri mi tong ting mi ti hai national duty a kha the tu na ning law na gwang ka zaw lo khang ti thai kan ne infal October 3 na chanai transgender social activist Malem Thongam Ray Manipur khau chu zak mai naidat khang campaign suna changta cycling for Manipur peace buzar to my bum Bihar khau October 3 na chanai nung tang kan the Malem Thongam Ray Uttar Pradesh border kan pat kan mi khau Bihar State Police SI Hari Shankar Yadev kani ka tuang team roi security arrangements sulauna in khalo kani Bihar tangkan mai khau Malem Ray Sri Adinath Akara Temple Buzar khau guangna Manipur khau chu zak mai nai khang kalum kani tu na cham deri ti thai kani cham lang mai khau Malem Thongam ri ka tuang changtat hai chun cham mai insian mai khani Manipur khau kalulung kumna lungdat nu khang message ti mai suna tat pam chongi tu na sa kani kumna changtat ti hai public way re ma chuang lau khang jang hoi kani Malem ri Uttar Pradesh chong district ru na kanai khau cycle ri thau tat tang lau kani kumna police officials khani man sai review lau gai kan chongi Bihar authorities ri ni Malem chong peace mission khau ngam mai kam in kha lau ni tu na sa kani kumna Malem ri ni Bihar mai koi ri kata riu chui na riu lau kan mi khau chon ku mai indap kani guest chom asai October 3 na tachat kum singne ni na pung khau tarik pungu July khore tarik ru July kum singne ni na pung ngan khau guest booking sulau mai serial number chingnai phai skill ru na chanai khore serial number chingthum phai kharik saruk na tachat ngan insan pani tamang long ting nai lon banchat bu tarik na tachat kum singne ni na pungu lau chuan kalan ting zin nai na ye singbang ting puk in than nei banchat bu tarik na chakyu kum singne ni na pungu lau chuan muak na ye kalan nai na ye ting zin singbang muak na ye mai ku wai na king in sui na king lau mi kham ta ku khaleu maling mai YouTube channel bek ten re ka ngan mak na thon ku wei asai khung tu cham hai khau ringal lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei